ninga liphutha umntana sisi hey mina ngiyazi lento le nomfana omncane kunayo mama. Ngibizile lo muntu. Nabangani bami nabangani mina ngiyenze. Uyayazi kanti manje ufuna ukube empethe. Mina tshela le. Nehlisa umoya. Mama. Brother King akuxoleni manje sibulisela lapha kunonke emakhaya. Elami igama ngingu-LAVAWS Prince Lava sinkumkani abandaziyo bandibiza ngo-Mr Nzokulayita mshanami. Xoleni manje sibulisela lapha kunonke emakhaya. Elami igama ngingu-LAVAWS Prince Lava sinkumkani abandaziyo bandibiza ngo-Mr Nzokulayita mshanami. Well guys, namhlanje sibhalele ngumama lana. Umama uthi unenqako nayo ucela nje ukuthi CMTV ingenelele ngoba kuyamoshakala. Sathi hayi umuntu omdala ungawari thina laba sibiza khona ukuthi sizofika sikhawuleze sifike sibone ukuthi singakuncedisa kanjani CMTV. Umuntu omdala njani? Asaphila. Kuyaphila nami umuntu omdala. Umuntu omdala manje ngiqale ngokuxolisa mama ukuthi sithathe ixesha manje ngoba sinsusilindile kokuseni. Khona la siqale khona manje ngoba uyazi ukuthi sihleli sibhizi la eshowini. Umuntu omdala bengicela nje ukuthi ngike nga-understand kona more messaging yahawu labo ngibhalele khona ukuthi ukhuluma ngani kodwa khona ezinye izinto bengingazi-understand kakuhle yabo. Bengicela nje ukuthi umama ezi-introduce ukuthi igama ubani kwayeke wayusibhalele la eshowini because sengenzela nababukela basibukela kunye nami ukuthi be-understand ukuthi namhlanje ngoba sila CMTV sikhala ngani yabo. Na lebitso ke Shakira wa ga Molambo. So ke tlile ga lena re le nthuse ke na le ngwana. Ke mo tsentšha Sekolo Varsity. Ngwana ka mo tsentšha Sekolo Varsity every month every kgwedi nngwe le nngwe ke patela tšhelete ya sekolong. So ngwana ka ba mbiditse meeting kwa sekolong ba re go na le meeting wa batswadi. Ge ke fitla kwa principal ampitsa re ngwana go a tsene sekolo 3 months ka moka sa tsene sekolo ge ke re ke anya go la tšhomi ya go ampotsa gore ngwana go dula boyfriend boyfriend a ke tsebo re idula kae that's why ke tša decision ya gore ke le nthuse ke nyakana le ngwana ka cause tšhelete ke a ipatela a tsene sekolo. Okay umuntu omdala ngizama ukuhlalukanya kakuhle nami lana uthi umuntu omdala umntwana hawo beka ke university and uwobhatalayo lapho ke nne ke patela hawu makaqeda uyabaleka evarsity bathi una 3 months akabuthi asathi isikolo asayi sale ke ipatela ga 1-3 months ka moka ba re o diela boyfriend ke tse o re itwa kae. No bengizama uku-understand leyo part that's why ke ubuthitha so mama because akiri unongwethela usibhalele so nga-understand kona ukuthi uhlala nomfana yiko nathi siye sayophanda ke nababukeli lapha emakhaya ngoba umama echaza ukuthi untombazana bathi sekahlala nomfana la uhlala khona cha into bengayazi ukuthi umfana uhlala kuphi wathi kuthina CMTV wathi guys bengicela ukuthi ningenelele man ngifunane nalomfana ngoba uhlala nomntana and it's been 3 months manje ehlala naye umntana engeze esikolweni yabo so that's why silana namhlanje bengifuna ukuthi nami ngi-understand from umuntu omhulu kuqala yabo nomuntu omdala but ngiya-understand ma cause really siyesazama nathi ngomzamo wethu yabo nobalela mlana ukuthi sifunisise ukuthi mhlambe ngwana ukokayi ukuthi ukuphi nendawo but rimthotha bathi khona la uhlala ngakhona siye sa-check-a sambona vele kuleyo ndawo yabo kukhona eminye imikhukhu le ezansi ngazi ukuthi mama Kopela inthuse lengifike later khoma or siye khona nento mntana yebo siyo-understand because irongo yona lento akiri ubhatala thelete la and ngiyazi varsity yadura nachiwana akibereki ngiyamoheresearch umuntu omdala kopela inthuse and ufisa ukuthi ebe yintombazana e-right ebe nekusasa eli-right mara sane ba to thusana na byale a isikoloni kopela inthuse ke tile mo ke tile ka sello gore le nthuse ke khotse ngwana ba amputse re bothata keng umuntu omdala ngizokwenza konke okusemandleni man ukuthi ngincedise kule situation ngoba ngisho ukuthi ngike ngawuthola umkhondo ukuthi singamthola ngakuphi yabo so ngicela nje ukuthi ningilinde njami ngicela ufake umama la ekareni because yazi ukuthi kusazomela si drive ibanga elikhulu ngicela ungitholele ivati wena balelami lapho noma singadlula egarage yabo ngifuna ungitholele ivati because ngibona ngathi ngizodrive ngiyi-1 mina no Simphiwe la
Okay guys, so into soyenza thina manje ngoba umama niyeza sifikile la ekhasi lakhe umuntu omdala shemu uyihlalela la ekhasi and kuningi nje okwenzakalayo ngempilo yakhe kuningi into onichazele yona before siqala ukushuta lana. Manje uyakhala uthi umntana wakhe bathi uyajola guys, ujola nomunye umuntu nomunye umfana and lo mntana wakhe kumele ngabe usevasithi njengamanje uyafunda une 3 months uhleli le una 3 months engekho esikolweni ehleli nomfana. Siye safunisisa ke ngathi ngibheke ngendlela zami ukuthi ngamfumana kanjani my brother and yenda mfumana ke ngama connections wami ngendlela zami engenza ngathi izinto ngamfumana my brother umkhondo wakhe uthi uhlala ngakuphi ngavaka ngamchecka mangimfumana ngabona ukuthi uhlala naye nyani lo ntombazana. So ngathi okay sizothatha umama kuqala siyofika naye than ukuthi sifike thina sodwa siyomconfront. So into soyenza njengamanje seshaya ikara ke noma nenja yami ubrother King siyomchecka ngale my brother ukuthi why ezoyenza lento kanje cause angeke ezothatha umntana abantu emazi ukuthi use university emmoshela ifuture ezohlala naye ekasi. Bathi uhlala komunye imikhukhu lena so ishaya imoto siyofika ngale. Ngicela wena mbukele ukuthi ungayindawo uhlale la uhlele khona. Ngizokubuya njengamanje iCMTV ungalibali nokuthi subscribe. I'll see you just now. Guys, so sesifikile lana kulomuzi lona uma sithi sicabanga ukuthi umntana wakho ngoba sike safika la sabuza abantu bala endaweni yabo basho ukuthi hayi uhlala khona la kulomkhukhu yabo. So angizocela ukuthi singene masiyo understand ukuthi why ingane izokuzwisa ubhlungu kanje ngomzali uyifisela ukuthi ibe nekusasa elihle yabo. Okay. Arthur. Harigano kena ma. Eish, balela ngicela uvulele my brother. Yeah, ngicela uvulele usimpingara camera. For the camera. Sharp. Hey, sithungena man. Hey mina yazi abantwana bayangipaka umuntu omdala uthi why bezo yenza into eyibheda kanje. Oh, sure. Lo mama. Oh, Ukraine ba? Njalo. Mama. Mama, what's the mama kudulani wona? Yeah? Where Mama? Mama hawo. Ki mama ka. Kana so nompuso lo mama o thokofetse no so no wa bana no so ntela kaeng lwana. A ke ne ke kinana hore le ke ba ka setsebe. O bothini? No. Ke re ba ka setsebe hore la mo kae mama ka. Umuntu omdala kopha uhle. Mama ka bontshitse ke mama kudulani wona. Mama ka bontshitse ke mama. Mama ka bontshitse ke mama. Bontshitse ke mama kudulani wona mama. Mama no mama. Wait ke mama ke plan wona. Wait, ubani wena my brother? Uma ngwa? Naka nathapelo bra. Wenza ubani uyihlini? Lo mfazi wami lo bra. Ngine 3 months ngihlala. Oh wena lo. Wena una trip why baleke esikolweni? Hawa kilisitse phela isikolo ke senya ko ya ke nyokudulela monna wa. Uthini mangokulisisa? Uthini ngokulisisa? Kwenza ukulisisa? Uthi. Oh, uyekile? Why uyekile esikolweni ngoba uma wakho uyabhatala? Ke nyokudula nebila ke nyakutse ba re mama ka ibile wa patela. Ke rata na le monno. Una 3 months wena. Ke na le 3 months. Uyekile isikolo? Isikolo sona sikiliki. Tshantse ke patela. Ibile ke nyakutse ba ka tshela wa ipatelani. Ke ja ka udula monna wa ka papa ngwana wa ka. A ke sa ka patela fela. Tshela tsa wa ipatela ka tshela ga ona ke tseli fela. O sa tla umama kubulala umama akhe phila wena. Mama ka ke sa mmata. A ke sa mmata. Awuna kancane wena nawe izigcobo zakho. Lo mntana wayela ufike kanjani la? Ke papa ngwana wa ka. Ke papa ngwana wona bontshitse ke mang yo ke monna wa ka yo monna wa ka akina mo ke Ufika kanjani la? akina mo ke yo ke monna wa ka yo ipatela le bila akina ko Yebala uthini? Ngine 2 months 3 months man ngithanda ngalo Facebook ngathi bona naye Facebook ngifakele ifriend request Manje ufuna ulwazi lo mntana ufika esikolweni wena ngitshela mina ngesikolo ngani mama ke preg wena ke mba ya mshimane wena uyathelela wena ki mile mba ya mshimane wena esikolo ke motloka mamelela umpulelele kasikolo awuyazi wena leyo ndaba akiyithi daba uthe usuka phi mangafika la azange ngitshele next mina ukuthi wena wazibuza ukuthi ufike kanjani la ngamtshela ukuthi ngibesanda wena wayengomtsheli lo muntu uthi usuka esikolweni ngitshela kala bakala ba ka sedulele nna ke batla udula le yena ne wetsa first year second year second year manje udrop isikolo wena ke a drop isikolo Wena ka tsopakala boletse ba pelo wana ko sana umuntu omhlisi yena ka bona ko patel ke program 3 months yo ke ndoda ya ka yo akina mo ke ya ngicela ihlalise umapha suka la wena usazodila nani
ngicela uqalisa umuntu omdala phansi. Oh shit, ngiyaxolisa ma. Ngiyaxolisa. Ngiyaqomela umuntu omdala. Kodwa niyabona ukuthi niyayimosha lento. Uhappy wena uma ubona umzali wakhe kanje? Awu aki-happy mama Kalla. Uhappy musi. Aki-happy. Yebale. Wayezogcina. Ke patela ngwana ka gala ka moka sambo ja wesekolo. Mama lisa monna waka. Mama lisa monna waka. Wena mfethu. Pula buletse ba plotlosa. Wayezohlala nomuntu ongamazi ukuthi usukaphi umama wakhe ubani ifamily yakhe ubani. Papa go tlhokofetse. No awutele Papa go tlhokofetse. Sanga go nyakela ngwana go se gona tlo. Ehlisa umoya umuntu omdala ngiyaxolisa. Mama sorry mama. Sorry ngani? Ngosorry ngokuthi umithi or sorry ngokuthi uyeke isikole umzali ebhatala nzima. Isikole sona ke sase batla nna ke dulela monna waka then ke pregnant. Isikole Una how many years wena? Finally 21. Unali 21 manje umuntu nasa ngawumputsa ka school next wabona nani usuke emarket le mama umo uyasebenza yimo uyasebenza wena ya ngiyaspana bafo uyaspana wena jo ayikho okay manje mina ngifuna understand ukuthi uhlala kanjani nomntana abantu emzini la kwakho ungazi ukuthi usukaphi lengane lesi ungazi nefamily yakho wadelela wena mfana wadelela ngwana ka kukutsapile ke re wena o tlo thusa nna ba president charity ya ka sekoloni charity ya ka ngwana ka mara ima mona se musari mtho mulenga mara bulala ungayabona kodwa mfethu ngiyaxolisa umuntu omdala asto tsena ka muthi ngwaka usa kokoti lo kokoti no tsena ufuna sikokoti ufuna sikokoti wena uhlala nomntana abantu without permission kodwa wazi nefamily yakhe ifana ibizwa ngani akaze ngitshele next wena njengomuntu ohleli naye manje sowuthi ummithisile nokumithisa ngayibonela intombazana la ngiyithandile sibalite tswa ngimthathile ngimbeke la ukuthanda kwakho kuhlanganaphi nokuthi mfethu uyangiva uthi ngithini kuwena ngithi uhlala kanjani lo muntu unomzali uhlala kanjani ungabuzi ifamily yakhe wena waye ungakhulumi ngefamily yakho la kade ngimbuza awusena family wena awusena mzala awusena bala awusena malume awusena fokolo ana ke mulele tseka la wa ke na mama wena ka ke Artsamai. Mamela ungazodlala ngathi wena ungazodlala atsamai makutheni umuntu omdala angazophetha wena umama wakhe lo muntu ngeke uzomithisa umntana mama sihamba naye lo yatelela mamela la umntana wakho utheni uzomlandela ngendlela eright uzomfuna ngendlela eright angithi nidibane ku Facebook nizophelela nizobonisana ku Facebook emfethu uhlala ngibonile la nikuphi wena uyomika kancane lo muntu lo ushiya umama wakhe yabona umuntu omdala uzivubhlungu kanjani bale mina ngendawo lonke lengane le mangidibana nayo ngitshela indaba zakhe ukuthi yena vele baba yekungibalele imbobo zejezi la ngithi lo muntu ukuthi upregnant manje ngeke uzohlala no umama wakhe uyabona ukuthi uvubhlungu kanjani umntana wami ngifuna umntana wami ngifuna hamba naye umntana wami hamba umntana wami ngiyaqala mamela wena sisi ngicela uhambe uyothatha ibreak yakho uma kancinci baba ngivile ukuthi yazi uhlala kaphi lo sisi ngapha balala ngale muntu wanshiya nozo awume kancane wena mfethu angithi umthole ku Facebook lo muntu yima umfumane kuphi awume kancane umfumane kuphi Facebook manje uzomchecka kuphi uzobaleka lo muntu amcheck ukuthi ulanda ibag vele kwamampela manje mfazi wami ahambe kanje uzongitshela ukuthi awume kancane wena sibali ngithi angithi umdala umntana wami umntana wami anabe no pregnant akithi ibi nakaphatha sikolo ngiphatha every month ngithatha sikolo varsity wena umuthathile wena umakaza cause nona ngizuru umpurito la ana mdzali uthatha ibag ngitsama ke monyaka go khupetse batho re ba nthusa ke mogwetjana ga ibile o tlhatsa le ditswana ja masepa cabanga uhlambe yini yona le uthi buka uyaspana lo muntu ushimpile right lapha ekhaya kini usebenza kuphi wena mfethu bona rabishi usebenza kuphi wena mara mfethu Tshela msadi mumatso memo wasani umsadi umhlonipha umamazala cause wena uzobuthola ama blessings afuni funa amapholisa the obvious une right so sihamba naye lo muntu wena hayi sibali mina ngiyayala ngomfazi wami sibali hamba naye namhlanje nizohamba naye no wena mfethu ayikapheli le ndaba sazoza kuwe kakuhle okusisingena ama camera because ngiyabona ukuthi kunento eziningi oqala kumele uyohlawula lo mntana lo phela umamazala kumele uyohlawula ingane mfethu angeke uzohlala nomntana abantu okwesibili ifana nekidnap lento yenzayo angeke uhlale nomuntu ongayazi ifamily yakhe so kwamanje ngoba uyabona ukuthi asifuni ukuthi manje size sikubonise ukuthi nathi singobani yiko sithi siyeza la kuwena
sihamba naye usisi yena okwamanje. Hayi sibali. Lento leyo. Mfethu Ngihamba naye umntwana wami. thatha uma asambe mama asambe siyomchecka ngithi usathatha ibheki lo. Asambe somchecka ngalo wena. Ungazodlala ngathi. Ngadelela wena. Ungazodlala ngathi. Ungazodlala ngathi wena. Ungazodlala ngathi wena. Akuyenzi sibali kanjani mara sibali. Yini ngenza? Umfazi wami. Ngithe ngiyeza mfethu uma ngabe ufuna ukukhuluma nami uchecke lapho ku Facebook angithi une Facebook uthi CMTV ubhale leyo nkinga uthi mfethu uzwakala futhi again senginenkinga umfazi wako ngicela ukuchecka ingosi yami ngicela ukuzohlawula ngendlela eright ngizokudlulisela efamilini mina angithi ufuna leyo myalezo ya wahambe uyochecka umuntu wakho lapho ukuthi akaze thatha into zakho uzogcina uthi size la sizokutshontshelwa. Yes. Lo muntu lona umama uvubuhlungu awudelela nomama zala kodwa uthi umithisile. Yazi izingane zakwensuku ngeke uthathwa usiswa esikolweni wena ukuthi hamba ofunda ube grade ube nekusasa elisha umama wakho usebenza ngendlela zonke ukuthi akasebenzi uyaqokelela naye nje bomini ufuna ukuthi wena ube nefuture ebetter ekuse university mase ubuya umithi soyohlalisana nomfana baninzi abantu aziyenzeka lezi zinto. Bazibona ngathi umjolo abantwana ungena enhloko zabo uthi uyajonga lo muntu sasemncinci aka understand noba umjolo uthando intoni una 21 come on for heaven's sake nalo mfana nje uyambona ukuthi lipharandini buka nje la kunjani bayibiza bathi kusekhaya bona ngesingabo behlile kanje nokuthi beze beclean la esebenza nokusebenza mangabe unenkinga nawe wena mbukeli lapha emakhaya mhlambe khona umuntu uyakujolela or mhlambe umntana wakho ujola nosibani ungalibali ukuthi usibhalele lapho on CMTV .co.za ungalibali nokuthi usifollow einkundleni zethu zokuxhumana sikhona ku TikTok sikhona ku Facebook yonke indawo ungalibali mbukeli wami ngiyakucela ukuthi ucofe usubscribe ushare nama videos wethu ukuthi kwabanye abantu abadinga usizo la ku CMTV bekwazi ukuthi bencedakale nabo ngizonibona guys on the next episode ngisawujoina labo sithathe impahla zika my sister sihambe naze peace ngoba selanga uzomlwisa la cha sizombonisa indlela sombuilder. See you guys on the next episode. Ninga luphutha umntana sisi hey mina ngiyazi lento le mama nomfana omncane kunayo mama ngimbizile lo muntu nabangani bami ngimbizile mina ngiyenze uyayazi kanti manje ufuna mina tsheka le nehlisa umoya guys mama brother king akufoleni manje sibulisela lapha kunonke emakhaya elami igama ngingu LAV AWS Prince lava sinkumkane abandaziyo bandibiza ngo Mr Nzokulayita mshanami.